ntumelele ka go sebele mogadi ko hae taba sheke e be e kitima di-pageng tša social media mo mosadi a ileng a ikana a rena tla utulla sephiri sa hae sa bophelo ka moka se ya ke phedišang ka sona. Mosadi wo ke morekiši mmeleng, o apeya magobe ebile o apeya dinama tša batho. A se batho fela mogedi, tsenelela ka gare ya video o tlo o kwe ditaba thwii. Ingane iyaphekwa. Niyayipheka? Siyayipheka njengomdayisi endaweni. Angihlupheki ngenyama. Mme mogolo o boletše ka bo yena a re yena o dia di-ritual, o apeya bana ba go thoma ka mengwaga ya 10 years o ya fase. O no nyaka ka mo morago gobane o butswa ka pela, nama ya motho o mogolo e tšea nako go butswa. Jwale yena le ngaka e itšego nka dingala ba kwanetše sa gore yena o tla iša diphate tša mmele, ditho tša mmele tše itšego ko yona nka dingala, gomme yena a tšea tše nka dingala e sa di nyakego a di apeya a di rekišetša setšhaba. O dirile jwalo mengwa ye mentši go bolaiwa bana ba batho ba ba senago melato. Ditaba tša hae di thomile o sharakana he a bolaya ngwana mogagišane wa gagwe. Ngwana o ke yena a thomile o mo tlaiša moyeng gobane o a palela ko robala, a palela le ko dira tše tše ya phelago a di dira gobane o tlaiša ke moya wo wa ngwana mmolaileng wa mogagišane. Jwale o tla mo pageng ya social media mo letlakaleng le itšeng le batho ba utulla diphiri ka tšona, ke tla le share mo comment section ka le bontšha yona video yeuwe. O tla mo o re o kgopela thušo, o nyaka o utulla sephiri se ba se jere for mengwaga ye mentšintši gore ke yena mmolai wa bana ba local ba ba timeletšego. O nyaka o botša makhelwane wa hae o re o kgopela tshwarelo gobane ngwana hae wa mo tlaiša. Gomme mogedi se lebale gore mogagišane ngwana hae sa le a timela a senke a khumanwe le setopo sa hae a se tšhwe se khwetšwa, a ba tsebe gore ngwana o ko kae. E fela yena mogagišane wo yena wa o apeya wo mmolai wa bana o nyaka go tsamaya le ba telebišene ye ba ye ko uwe motseng uwe ba yo kgopela ditshwarelo gomme ya ba utulele sephiri se. Wena jwalo ka motswadi he le gore be e le ngwana wa hao, be o tla ikhumana o le jwang, be o tla ikhumana o le maemong afe, gona bo o tla mo tshwarela na? Go thwe Modimo o tshwarela magologolo, jwalo le rena re tlamehile go tshwarela ba bangwe jwale ka re tshwarelwa melato. He e be e le ngwana wa hao wena mogedi, e be o tla tshwarela mosadi yo na ka se sebe se a se dirilego. Gopola gore a se ngwana mathomo wa mmolaileng, mosadi yo o ke phediša ka dinama tša bana ba batho. Ke kgopela gore o tlowele comment ya hao go commenting section, o like video ye ke gore batho ba bangwe ba kgone go e bona. Gomme o se ka lebala go subscribe gore o khumane di-video tša go swana le tše tša go makatša. Ruri ke diphiša mare di pipa melomo. Afrika Borwa e senyegile, lefase le ya bofelo. Na o ka ganana le nna ke re lefase le ya bofelo go ya ka ditiragalo tša lefase leke, gape bana ba tlhokofala ba sa tšo tlhokofala, ba ja di-poison, ba bolaiwa sehlogo gore ke hlakahlakano lefase le Afrika Borwa. Re fitlhile mafelelong a video ya rena mogedi, ke ya leboa, re tla bonana ka video e tla go latela.